government. Down, down. Meghalaya government. Down, down. Meghalaya government. Down, down. Meghalaya government. Down, down. Vishwas Sarma. 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 Down, down. MDA government. 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 Down, down. Kaseng Hanyu Trap Youth Council Ribuai District Mtakasngi Kalatar teng eka Sarkar Meghalaya berkumjuru eka Sarkar Asam Halor kajing syak pendik jongki pajba basyong basa hakat hain kaput blok 2 nakapor syakapor kibahaban im hapdang kajing sir berkajing mensim wala kiteki arjela kidang don hapdang kalenti ban penbekno ya upud usam ubati kena nakaliang kaseng HWC kum kajing penram eka Sarkar Meghalaya berasam Mtakasngi kalapenlong da kajing yai pajba nadu umlang kedai yadu nongpo rengkat ki plakat ban penremjur ya kajing menti ka sarkar halor kajing jung kipai ba kaput ki baju syak pentut berpendek na kapor syakapor haki pulit ka asam hadin kajing ai paiba na kleng kaseng kalapan longru kajing alang balengkot hakmar ka nongpo town shopping complex bakum kini alam kaseng nadu samla enlang sawian education secretary kaseng kemi samla Hercules Suting presiden ke HWC Ribuai District samla Tony Shela general secretary samla Jackson Sutun presiden ke MPUF Ribuai District kilai kajing kran ban penpau kajing sengukya berpenremjur halor kajing mutulop jangka sarkar ban pej berkemi ya kajing ia ikipaj baah kaput ku macu penpau hangne bana kaliang ki pulit ke asam dang kini ki khindas ngi kilalai ban thuet biang ya saungut ki breu na kasnong jatalong balakana penprai umau norim balate de ke asam karba ka sarkar Meghalaya kamnut ang ia ladawan penpra ke asam kamta meka school SSA kabala syak penpra nadu usnam arjakat pra hakasnong kli umwang henry hadu meta om syamal asyu ban bana Penbeda tu seberang Islam meski pelan-pelan kita buat lagi sarkar asam kinut banlet bantombor ki kasih wada kadi ke mensengi mensai bakum juru kajing song sir ki jongki haga snong ki thau ki jongki kamlong shoot kamnong kamdi shoot tang menta nei nado is power sila mensua kala long sa umne bakum juru kajing wan de lagi politician banwan ban kular ki banwan ban kular kai ki ba anda ki job maki anda ki wan hakabor kinle bentai na mata pudo samu jongki upai ba wan nombe nama ba ha abak hadu hi bajinjar tindai maki ki basah hakabot hi ban dei ngina kaya kaseng gidan kata kajing sokya bajur Lumar kapor sa kapor, kaji yung ijo ni gomne haki lat patay kubor haki lat haki news haki YouTube kino haki bang ni si ba kajing sa tombor ni kasi kanang yai jur si yai jur kanang bigis ni nado ki time lang pi sado ki time block one pini ba ibon hi kasdam do kasi hi habakado kay jaw bat kum jur ni na kalyang seng ni yai banjur ya ka sarkar balada pimla bande ya kan kajing pentik put ke jongpi dangchen henry pi up ba kanja NA ke basniu hadin habut ko sarkar MDA wadam sengap jar yang lagi yang suki bat senoi pa ba le yang ing badang kam ba bidan kabor menta peni ki pa ba hato ki sanya ya pi bagila penjog ya pi hakan ya pi ho menta angnut ba ka skade Numar balai ba ngi da kalyang asen kwa hi ba kabe khalya kandan uput usam bo biang nama klem uput usam nyinom la benyaki sene sitai bakum juro kandan sya kajing sir namar ba bonsin hi kajing sya nyum thambor kajing ka dei hi thai kaput halor kajing ya ikam thambor na kapor kiparado kiparsnam kijongi kipasong hangthi airport ipoda ngiri ba wala kataka Regional Border Committee Jog Sokar Hagisnam ki beradak kala yakhar payatai ban resolve ya kata border dispute kabala jan kapor spor apnai kisang ki badan hakapot joga asam bat ka Meghalaya resolusi ba kita ki Regional Border Committee ki bala constitute wat apnai pergana penyimpin rei yi badakal yang kesokar asam hadu menta kamsyam la kenrandian bat kalazang bajai pinibor kamarsha badegai kabagil pini mensua kom kaseng hagsam di baladap warajar pulai gilalai sekeleng dijaga umtang hanya Polri district gilalai sekegi block 1 gilalai sekilang pi ban gilasaki bayadar rengkat lang
benai mensiam kipara do kipara senam kijongi wala hai buari baret rai kena persang banyada yang kahong long trai ke joki yang ke kendau ke siap wala pereng ke jing tambor kita pulen asam nak kapor sekapor nak jing wan penting pensmiet kipara kipara senam kijongi hatai hapo di border area ngali bahado mentah di mensiam balulu jing kipara pasam kijongi nak nuwan suat sebalalai hak tang sulai jong pulen asam ngali kipara kipara senam kijongi haba kisong senang hanik haba kini kisong border bahar berdasam haba kilik bentrai berkata haba kilik benrat beriang salah kijaga kiputa jong lajong kimia eta kejiskan kimia eta kejiksot hendai kilahap balai dan kejingret dan siam bernyi pada kalian kesokar megalia ada menda kamsim lah sumkia saja yang kejingnya wala kini kejingnya tambor jong kesokar asam kriaja nak kepor sekepor ni bakesokar megalia kalau sukut tang hagabai ya keren bab peni kubur hantai pos katriat hari ini bakita kita mikmat kibakam bakiyeng nabta upai baju kejela kibakam banyada ikakena wasiap jo kejela hari ini bakita ki nami kemar kijungi kita tang kapur ban pai ya kita prophet naga benda kejian jong ke parti kaba dan hakal yang sensial mentah hari kamdan puarpat dan yang ke interest jong kipar do kipar senam kijongi hangne pot tan boran kipai baju ke baju terapi budak kuai kalang berada ke sukar kam sukia bodor yang kini kijinga yang kini kijiman penting pesmiet jong ke sukar asam kipar do kipar senam kijongi kipasang hati pot bodar dia keseng pat kipai ba jong kini senam bodar isami kisenjam kata pergi pelang kijinga kiri hati pot nombor serong Namar berkum keseng, gemla berpet, tengdari kikmat. Penyi, yang kecing sertang, yang kecing linga mesiam buat kamtam, yang kecing red mesiam jika persenam kejungi. Kum keseng, kebayang, dan kemudian berpendek, berpensa, yang kehok long tera, yang kekendau kesiap, juga beri yang terap. Isyamro, yang kena kekabu, berkene kena itang kecing alang, kecing itang kecing kiri keberat, pelada kesokar, kamni yang bador, halor gini, kecingnya. Yang kaba nak kalian gain sosial ini buat sek kena pensel benda kasih nak kalian kesan nangis kam pergi nangilam juga di buat sek berkumjuru jika terlang bat nangilam juga kesan kami secepat kilat senjam di batangnya berpetingna bagi pardo persenam kejongi kipusam pasal dia pemodar dia kinyua ya kata kejingnya dah kepupura kinyua ya kata kejisan kepupura berkamteme berpetingna ya kejing loktra kejongi ya kehok kendau siap kejongi kadai kawin nak benta kalau hak jing jongki pardo persenam jengi angne hapok kaput kaba dan keleng sodong jong ka beri boy jengi bat kane garali ka bang iya mentaksi kadai si benta bangin penpau sya ka sarkar jela ba kum kaseng kabam song klikti nadu balaseng ya ka bat hadu kini kisi benta kanum song thai na benta banio ya ka jingsuk na benta ki pardo persenam jengi hapok perda Ipang ka mesim, ipang ka danut jengi habangi sngau ka jingut jonggi pardo persenam jengi teku mengalaong nak por bangi kumikun samla yimla ban su kabrep ya kmat ka bangi i ban yimla baset kelut ya kiskor giba ngiyo sngau habang ayo ban pun kol nagi pardo persenam jengi hapok berdar gumbas pau dang kena singi kedan gajing kaba hadu bekim nang yetya kim nang yo dem su halor gajing syatwet na kita ki pulit asam halor gane ngaso bat penrem ya ki pulit asam bat kemjuru ya ka sarkar jela jengi gumbangi la saki kumbal apau akibat sa kubor baladon kata gajing syapan pra jung tau mau nurim hante apo jela talong kaba gila keno balak keno da kita ki he jong ka asam ba ki pen pra yo ta mau nurim henring la da perkhat bat ya nujur bat kajing le jong asam kajing penpera ka kampalat bot kajing penpera jong asam bat niya ka sarkar bat niya kajing penpera nakaliang jong peba jong bai jeng ya hante po perda ki peba jeng ifikim peratang monung riem kila ai da ka FAR ki
bat kila ayah kawaran ares Henry kumbing ila saki kakli umang SSS school kabal adu arjar kat pra adu kani khlimat ka bamenta ka sarkar Meghalaya ngimi bahkan ayah ka FAR Persya ya ka sarkar Assam hoi menteri rong ba olong ba ka sarkar Meghalaya kamdei ka bajam Henry kibai ba kisaki ba ka sarkar Meghalaya ka jam hadu kata-kata lada kam jam balai ki pai ba ki mat cenge nakapor kapor hapo ka pedar cenge balai ki mla ban pasange ya gani gajing siapan perabat balai ki mla ju ban cena ya gani ke school ka badan hapo klim wang bat kemdai de kita Henry kidan kiwei ki ba ki siapan pra hapo ki podar ki jongi ya ki diulamen ki bala wanra nang baka sarkar jilla. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center